Я, Рябченко Андрей Юрьевич. 29.04.99 года. Хлопці, здавайтесь у плен. 37-ма бригада прийшла. Pasukan Rusia menangkap 2 prajurit Ukraina yang sempat menghalau pergerakannya di wilayah Velikonovoselovsk. Rekaman 2 prajurit yang ditangkap diunggah di Telegram pada Jumat 6 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kedua pemuda ini mencoba menghentikan kemajuan kelompok pasukan Vostok di arah tersebut. Keduanya pun bak jadi mangsa para prajurit Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-37. Saudara-saudara mereka yang lain tidak seberuntung itu. Upaya untuk segera dan mendesak menghentikan kemajuan tentara Rusia di arah selatan Donetsk merugikan musuh. Jelas narasi unggahan. Я, Рябченко Андрей Юрьевич. 29.04.99 года рождения. 17-я бригада, часть 3052. Первый взвод, 3-й батальон, 6-й взвод. Спасибо 37-й бригаді, що нас вивели і живих оставили. Пацани наші, ЗСУ, НГУ, що там сидите. Ви виходьте і здавайтесь в плен. Тут нормально нас накормили, напоїли, вилічили, все нормально зробили. Все хорошо тут, здавайтесь в плен, не за що воювати здесь. Я, Степовенко Василь Олексійович, 5.08.89. Військова частина 3041, 2-й батальйон, 1-ша рота, 1-й взвод, стрілець. Хлопці, здавайтесь у плен. 37-ма бригада прийшла, вона нас не накормила, напоїла, забрала до себе. Ніхто нас не бив, ніхто не обіжав. Передайте всім хлопцям своїм, що тут теж є нормальні люди, які дійсно теж стоять, і ми зараз між ними один з одним враги. Нас тут ніхто не обіжає, у нас все добре. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.